Nyitia kahinda gatari kuraya nigetha korwo agitumenyithia uria mirurungano eno irathie na mbere kaunti ino ya Nairobi kana hihi ni nyitithitio thinga ni barabara iriku yambiriirie maundu matari atia kana hihi mafitha a ugitiri ni maraiga ugitiri na njira iria yagiriire kana hihi kwina aria maraingirania na mbeu njithi ya kugeria guthararia thayo na uhoreru thiini wa kaunti ya Nairobi. Ririkana no tuguthie na mbere kungetia kaunti itiganite turere uria maundu matarie icigo-ini iria ingi kana hihi mihang'o eno irathie na mbere o kaunti ya Nairobi tu. Ririkana mirurungano eno yambiriirie hakuhi mweri umwe muthiru na mirurungano eno yambiriirie na itanya ria gutetia kana gutindikiriria thirikari ikorwo igiteaniria mendekithia ma mutaratara wa watho wa kigina wa mwaka wa 2024 undu President William Ruto akorirwo agitia na agiteaniria mendekithia mau na thutha ucio mbeu njithi magithie na mbere na mirurungano yao makiuga itigane undu ucio ndwiganite na thutha ucio President William Ruto agikorwo agiteaniria kana agifuja ndudu ya a minister otigatu minister munene oria nowe ningi minister wa maundu ma nanja guku bururi-ini Musalia Mudavadi na ningi uririkane no akorirwo agifuja giturwa kana agitigithia wira munene wa watho bururi-ini Justin Muturi. Koguo maya mothe mokite oriri President William Ruto arekitie kuhingia maundu maiganona maria mbeu njithi na ihoto cia gutetera ihoto na ikundi cia gutetera ihoto cia mundu makoretwo magithingiriria President William Ruto akorwo akihingia. Ririkana na cimeigirie uguo hituku ni akorirwo agithie kana kiumia kimwe kihituku ni akorirwo na giikaro kana miario na mbeu njithi thiini wa rurenda rwa X kuria akorirwo akigeria guthikiriria mateta mao makaya mao na riu haha niho tukinyite. Uririkane muthenya wa Friday kiumia kihituku kana wa gatano kiumia kihituku kwina miri ya biririo kurutwo mwena wa Kware Mukuru kwa Njenga na iyo niyo ironekana kana niyo ndeto iria ironekana gukorwo yakiriirie marakara ma mbeu njithi aria makorirwo makiuga no muhaka macoke barabara-ini no muhaka makorwo makirurungana muthenya wa umuthi na ndikio muthenya wa umuthi turangetia uria maundu matarie oguo ndakorwo ngikumenyithia mirurungano ni yambiriirie barabara-ini itiganite guku kaunti ya Nairobi na no tugukorwo tukinyitanira na mwandiki witu Mwaura wa Ndungu uria wambite hema kaunti-ini ya Nairobi kana mucii wa Nairobi nigetha akorwo agitumenyithia uria maundu mahana uria hihi mafitha a borithi marathie na mbere na kungethanira na mbeu njithi na ikundi iria irarurungana. No wega nguririkania ati muthenya wa ira gikundi kia ahuri biacara guku kaunti ya Nairobi ni maraugire matikugwa hari gutigirira ni magitira indo ciao na marauga matikuhinga biacara ciao ati tondu kwina mirurungano no ni marakorirwo makihinyiriria no muhaka meki uria wothe mekuhota gutigirira ni makorwo makigitira biacara ciao muthenya wa umuthi. Koguo no gweterera tureterera tuone uria maundu megukorwo matarie muthenya wa umuthi muthenya mbeu njithi mambiriirie gukorwo makiyumiria guthie na mbere gutetia thirikari ni undu wa maundu matiganite ni undu wa meri iria irakorirwo ikionekana Kware Mukuru kwa Njenga kwambiriria muthi wa gatano kiumia kihituku na nginya giare umiri no irathie na mbere kuonekana makienda gukorwo makimenya kumenya hihi ndeto eno irahanikiria atia na meri mingi yari ya atumia. Koguo nitugukorwo tukingetia uria maya mothe marathie na mbere kwiyumiria kwa ihinda riri nitugukorwo tukimurika riboti ingi kuria family iria iracaria endwa ao aria morite na njira ya kiriga no irathie na mbere gwikinyia nyumba-ini ya kuiga meri ya City Mortuary kugeria gukurana meri iria irahithukirio kiara-ini gia Kware mwena wa Mukuru kwa Njenga na mwandiki witu Ngina wa Wandurwa ni aranirie na family ici. Reke tumurike riboti iyo kana tumenyithie uria family iyo irauga hihi. Ngina ngikorwo ni urajigwa ndesi kumuona Friday nikamwaza tu yana kanikujia tu nikashindwa Blessia yako wapi. Nikaona jirani wake akipita nikamuuliza mama Uzi Blessia ameenda wapi? Akaniambia ameenda wapi? Ameenda Athika. Nikamwambia kwa ule beshte yake, akaniambia ameenda huko lakini hajarudi. Sasa Friday usiku saa 3 hiyo nikiwa na wateja hivi
Tena akanikujia tena. Yaani anikujia tu venye anakuanga tu venye anakuja tu akiongea. Nikasema hapana, acha nimpigie simu. Kupigia Blessy simu, mwanaume ndiye alishika hiyo simu. Huyo mwanaume akaniambia kwamba, nikamuuliza mwenye simu ako wapi? Akaniambia mwenye simu ako ndani. Nikamwambia ndani wapi? Ati ako Thika police station. Nikamuuliza makosi iko wapi? Ati amepatikana kwa nyumba wenyewe. Nikamuuliza kwa nyumba wenyewe akipatikana na anashikwa? Ati ni hivyo tu venye nimekuambia. Nikamuuliza na naweza muongelesha? Ati hapana, labda ukuje. Akaniambia hivyo. Nikamwambia sawa, wacha nione kesho kama nitakuja juu alikataa nisimuongeleshe. Nikanyamaza, nikafunga simu, nikafunganisha vitu, nikaingiza kwa nyumba. Kupiga tena saa 5, simu imefungwa, ni mteja haipatikani. Paka wa sasa imefungwa. Sasa nikashindwa nitafanyaje. Sasa Sunday nikaenda. Nikachukua, kuna marafiki wawili nilienda nao huko kutafuta. Nikafika Thika police station, nikaingia kwa police station hapo, wakaangalia kwa file, nikasema majina, wakaangalia kwa file, wakaangalia hizo jina haziko. Wakaangalia tena ziko. Nikasema hata plus na ya WhatsApp, anaitwa fulani kwa WhatsApp, haikupatikana. Nikawauliza naweza ingia? Nikaruhusiwa, nikaingia peke yangu huko ndani. Nikaangalia kwa mabuses, sikuona Blessy. Nikatoka. Nikauliza kuna zingine zinapatikana hapa area? Ati hapana, hakuna. Nikaambiwa iko lakini iko mahali fulani. Sasa tulikuwa tunatembea na simu tukiuliza. Hizo zote 6 nilitembea huko, sikuona Blessing. Kuna voice ya huyo mtu ilirecord kwa simu yangu. Nikapeana au maskari, wakaniambia huyu hata sio askari. Nikasema ni sawa. Ya mwisho ndo nikapewa OB namba. Nikarudi huku Mkuru. Nikaenda post. Nikawaelezea mtu fulani tumempoteza na nimetembea kila mahali nikipigiwa simu hapatikani, nashindwa kwa wapi. Nikawaelezea au pia wakanipea OB namba, nikawaachia picha, nikaenda kwa Njenga hivyo, nikaenda kwa Are hivyo tu. Nikitafuta Blessy, nikarudi kwa nyumba yake. Juu nilikuwa na kifungu yake moja, yeye alikuwa na moja kifungu. In case akichelewa kukuja, mimi nilikuwa nenda kwake kupika, tunakula ama mimi nakula na baba yangu narudi. Juu tulikuwa tunajikalisha tu hivyo, sisi wote hivyo. Sasa Blessy, mimi hata nashindwa kwa wapi. Juu nimetembea, kurudi kwa nyumba yake nikatafuta, nikasema mtu anakuanga na kanoti, maybe aliandika mahali. Blessy tangu nianze kumjua mtu anze kutembea naye, kwa hiyo niambia relative wake ako mahali fulani. Nilibaki nikijiuliza na nikashindwa. Hii sana naanzia wapi na nitamalizia wapi Nairobi? Nikaangalia hizo vitabu, nikatoanisha, nikapata kanoti kingine hapo kadogo, nikapata jina ameandika hapo ya fulani, sijui alikuwa sijui kazini wake ama nani wake, ati Eliza Seas. Huyo Eliza kumbe anaishi Pipeline. Nikampigia, akaniambia mjui, alikuja akanificha ati amjui. Baadaye sasa nikumhoji kumleta karibu, ndiye akaniambia anamjua, akaniambia mtoto wa shangazi. Nikamwambia nataka unisaidie tu namba mama yake tu peke yake. Na akaniambia nitakutumia. Na nikaona amekawia, nikampigia hata nikamwambia nisomee tu nitaandika. Ukweli akanisomea namba. Asubuhi nikatafuta mama yake. Nikamuuliza, "Mama bari ya leo?" Juu mama naye nilikuwa tunaongeanga na hata Blessy akiwa. Alikuwa akipiga simu tukiwa naye lazima niongee na mama yake. Kwa sauti alikuwa ananijua na alikuwa ananitambua kama rafiki wa Blessy. Na nikamwambia kwamba msichana alikuja huko, ati hayuko. Na nikamuuliza uko wapi? Akaniambia kwa shamba. Nikamwambia sitaki kuchokesha ama kukuambia mengi, lakini msichana wako haonekani na nashindwa paka sahi hako wapi. Mamake yeye pia akashtuka kwa hiyo harakati. Ni kama sijui alizirama, alichukua kwa uzito fulani, alikawia kabla hajashika hiyo simu tena. Nilipiga hakushika. Kitu saa 8 tena akanipigia. Ndio nikaona ni kama kuna venye nilimshtua. Sasa akaniambia tukakuwa tukiongea naye kwa hiyo harakati, kama ako huko ninashughulika, tunakimbia wapi, ako nyumbani anashughulika. Siku ya mwisho akaniambia mimi nakuja napanda. Kukuja akakuja kweli, tumeangana kumtafuta kila mahali, hasikiki. Hatumpati mpaka leo hii. Sasa tunashindwa ako wapi ama alienda wapi. Sasa hiyo kwa Renyo nasema naye ni reli tu, ni kama hiyo barabara. Una cross tu na hiyo ni mtoni. Sasa ndo tumeshindwa venye wanatoa watu huko, maybe tunaweza mpata kwa hao watu wenye wamepatikana huko. Huyo beshte yake hata tumjua, hata namba yake hatukupewa. Na tukienda Inda wali track hiyo simu, DCI akanipigia simu akasema kwamba juzi sasa ati anaonekana Pipeline, Fedha, Tasia, Ruben, Mkuru kwa Njenga. Sasa nikamuuliza ni yeye mwenyewe ama ni simu? Akaniambia ni yeye mwenyewe. Na nikamuuliza na simu yake, na akaniambia simu wanafungua kidogo na wanafunga. Wanafungua kidogo na wanafunga. Tumeishi tukipiga hizo namba, ije tuleta title call. Sasa huenda sisi tukajijazia maybe ni mtu ndio kwa anatumia simu na anaifunga tena. Mtu anatumia na anaifunga tena. Juu angekuwa mzima
namba mamake angekosa kumpigia ama angekosa kutafuta watu wa uko yake. Na huyo mtu niliwapigia alijitambulisha kama polisi ama? Yeye hakupiga, mimi nilipiga na huyo mtu akashika simu. Hakujitambulisha kama polisi. Hakujitambulisha na maskari walisema hiyo voice sio yake, sio askari. Uko na hiyo recording? Nataka kuongea na Blessy, anapatikana karibu. Ni Blessy hapo huko ndani. Ako ndani wapi? I think aliwekwa huko ndani juzi ama jana. Ndani aje ameshikwa? Yeah. Ako saidi gani? Hapa Thika Police. Makosa ni nini? Alipatikana kwa nyumba yenyewe kitu kama hiyo. Lini jana? Kitu kama hiyo. Na sasa ako mbali, naweza ongea naye? Juu mimi ni dada yake na no tuguthie na mbere kurumirira mihang'o iyo kwa ihinda riri reke tucokerere riboti iria gukoretwo ndakumenyithia kuria gikundi kia mbeu njithi guku Nairobi kwa ihinda riri kirang'ethanira na maabitha a borithi barabara-ini ya Tom Mboya guku Nairobi. No na gukiri uguo maabitha a borithi ni mahotete kuharagania gikundi giki kiria kiuma na itanya ria kwambiriria mururungano gatagati ka mucii wa Nairobi. Reke tunyitanire na mwandiki witu Mwaura wa Ndung'u niwe urarumanirira na mihang'o ino atumenyithie uria maundu matarie kwa ihinda riri. Mwaura, angikorwo ni urajigwa? Mwaura wa Ndung'u, angikorwo ni urajigwa we mucii wa Nairobi, tumenyithie uria maundu matarie. Ubi wa Chege taguo akorwo gitariria mwiroreri ndagika-ini ino ndi riera-ini ria kuruta maithori riria gikorwo rigeikio ndagika-ini ino niguo arurungani makorwo magikiharaganio, na haha ni haria hetagwo Tom Mboya Street mucongo-ini wa Tom Mboya, haria kaingi na kaingi hoikaine ta archives, haria arurungani niho mareyunga gukorwo magikirurungana niguo makorwo magitetia na hii mama mwe maria twiguite makigweta ni maria megimaine na njuragano cia Kware mwena wa pipeline iria marakiuga ati ni marenda gutaukwo hii gitumi kia andu acio makoretwo magikio kuu niki makorwo magikiuria thirikari ciuria ciegemaine na thogora wa muturire, na hihi gugucorera mbica uria kuhana taguo urona barabara-ini kwa ndagika ino iyuhire mahiga macio matierehete hau ni amu makorirwo magiikio ni arurungani makigeria guking'ethanira na borithi niguo makorwo kana riria magikorwo magaikirio ria kuruta maithori magakorwo magaikiria borithi mahiga. Uguo ni kuga hihi hari na mung'eng'ano gatagati ka arurungani o undu umwe na maabitha a borithi miamu ndagika kwa ndagika o kuma mathaa ma thaa 5:30 niguo mambire gukorwo magiikaniria mahiga, tia ngari cia ikio magaikaniria mahiga. No hihi mobi ngirora namba ya arurungani aria makiri barabara-ini ino kwa ndagika ino ni nini muno ikiringithanio na mirurungano iria twanona hau kabere, ni amu aya no arurungani anini aria marakorwo mahi magikiunga marakorwo magiikio, na ni tuonete amwe ona ni makoretwo magikigurara magatwarwo thibitari uria uking'etheneire na haha hegwetwo archives. Uguo ni kuga borithi hihi umuthi ni mahote gukorwo maharagania indi o matirakorwo magikiehera kana gukorwo magikigua mito ya borithi, na taguo urona icio ni mbica ciao hihi mbica iria ndirakorwo ngigucorera ya arurungani kana borithi magithie na mbere gukorwo magikia tear gas niguo makorwo magigitigirira ati haha hatire mundu wakorwo agikiara kana niguo akorwo mbica icio uramukira imwe kwa imwe ni ngari cia borithi kigeria guteng'erania na arurungani, no wakiona nima riu mihang'o ya tinda ihana uguo guikaniria tear gas aria magaikia mahiga magaikia. No hihi ngigutariria uria mabiacara mahana makiria barabara-ini ino ciothe ni hinge na kundu kungi Nairobi, na gutiri hihi kana ukui urathie na mbere gukiringithanio na matuko ma hau kabere kana matuko hari o kiumia. Ni amu aingi aria ahuri biacara ni maretigana na kuri na amwe hihi turona magithie na mbere gukirangira biacara ciao makiri na miti methaite gutigirira ati gutire biacara ya fujo. No nginyagia ndu tionete biacara o yothe ifujitwo, uguo ni kuga hihi tutire turakira gikiro kiu kingi. No hihi riria kwagia na mikanirio ya mahiga ni gukoragwo na hahu muno ya gukorwo biacara igifujo. No kodai kana mobile ke gucokia studio ni tugoro kirorera tukitariria mwiroreri maria maguthie na mbere makihanika mohoro-ini maitu.
Nĩ ngatho mũno makĩria Mwaura wa Ndung'u nĩ gũtũmenyithia ũrĩa maũndũ marathiĩ na mbere, ũrĩa maabitha a borithi marathiĩ na mbere na kũng'ethanĩra na arũrũngani thĩinĩ wa barabara itiganĩte kaunti-inĩ ya Nairobi kana mũciĩ wa Nairobi. No tũgũthiĩ na mbere kũng'etia ũrĩa maũndũ marathiĩ na mbere kwĩyumĩria kaunti-inĩ ya Nairobi. Kwa ihinda rĩrĩ reke tũhũgũkĩre riboti ĩngĩ kũrĩa biacara na mĩhang'o ya ũkui mwena wa Kitengela nĩ itherarire thutha wa arũrũngani kwĩyumĩria na njĩra nene mĩrũrũngano-inĩ ĩrĩa ĩrathiĩ na mbere kũrĩa mahingire barabara nene ya gũthiĩ Namanga icigo-inĩ itiganĩte. Kitengela nĩ kũmwe kwa icigo iria ikoretwo ikĩhutio na njĩra nene hĩndĩ ya mĩrũrũngano ĩno na biacara cia andũ gũthũkangio oro hamwe na kũiywo. Mwandĩki witũ Christine Musa nĩwe ũrarũmanĩrĩra na arũrũngani aya, nake tũnyitanĩre nake kwa ihinda rĩrĩa tũmenyithie ũrĩa maũndũ marathiĩ na mbere gũtambũrũka mwena ũcio. Christine, angĩkorwo nĩ ũranjigua? Regio Mobi wa Shege, na hapa ni katika eneo la Kitengela. Kama unavyoona mtazamaji wa Kameme, ndio hali halisi katika mji huu wa Kitengela, ambapo sasa hivi mji huu biashara zote zimesalia kufungwa na tunashuhudia tu makabiliano makali kati ya wale maafisa wa usalama pamoja na waandamanaji. Kukupasha tu ni kwamba maandamanaji katika mji huu wa Kitengela ulianza kushuhudiwa mida ya saa 4 hivi, pale wale waandamanaji ambao wanapinga sera za serikali ya sasa waliweza tu kuingia barabarani na kuanza kuweka mawe, kuwakisha moto kwenye barabara kuu ya Nairobi Namanga. Waandamanaji hao tu ambao awali walikuwa wanasema wanafanya maandamano ya amani wakikabiliana vikali na wale maafisa wa usalama kwa kile ambacho walikuwa wanapinga kwamba lazima wafunge barabara hii ya Nairobi Namanga. Na kufikia sasa, licha ya maafisa wa usalama kujaribu kuzuia waandamanaji hawa kufunga barabara hiyo, haijawezekana. Sasa usafiri umesitishwa kabisa katika barabara hii ya Nairobi Namanga, na kukupasha tu ni kwamba barabara hii ya Nairobi Namanga ni mojawapo ya barabara ambayo ina magari mengi, haswa magari yanatoka katika eneo la Nairobi kuelekea nchi jirani ya Tanzania kupitia mpaka wa Namanga. Na sasa hivi shughuli za usafiri zimesitishwa tangu mida hiyo ya saa 4, na wao wale waandamanaji wanazidi kukabiliana na maafisa wa usalama ambao wanatumia zile risasi za raba pamoja tu na vitoa machozi kujaribu tu kuwatawanyisha waandamanaji hawa. Na awali tuliweza kuzungumza na waandamanaji hawa ambao wanasema wao kama Wakenya hawajaridhishwa kamwe na hatua ambazo Rais William Ruto amechukua ili kuhakikisha kwamba sauti zao zinasikika. Baadhi yao wanadai kwamba wameona pengine rais akitaka kufanya mwafaka na vikundi na hawakubaliani na hilo. Badala yake wanasema tu itakuwa ni bora iwapo rais atafanya wale matakwa yao bila kuwa na watu maalum ambao anazungumza nao. Na pia swala lingine ambalo tu limeweza kujitokeza ni kwamba wanadai kwamba hawajaridhishwa kamwe na hatua ya rais ya kuvunjilia mbali baraza lake la mawaziri siku za hivi karibuni. Wamesema hatua hiyo ilikuwa tu ya kuwapumbaza, badala yake wao wanataka tu wahusishwe pakubwa, na wakisema tu hayo ndio yamechangia wao kuingia barabarani kwa wingi ili kufanya sauti zao zisikike. Na sasa hivi kama tulivyoona, kulingana na jinsi tumeangalia wale waandamanaji, tumeona kwamba idadi kubwa ya waandamanaji ni wale waandamanaji wachanga ama wale vijana ambao wanajiita Gen Z. Na pia tukiangalia tu kwa mtazamo, wale waandamanaji wa kiume wanaonekana kuwa kwa idadi kubwa mno. Na mtazamaji wa K24 kukupasha tu ni kwamba katika eneo la Kitengela waandamanaji hawa
mara mingi huwa wanakusanyika katika sehemu moja ambayo ina njia nyingi tofauti, na hivyo inafanya makabiliano yao na polisi kuwa magumu mno, ukizingatia kwamba wao wanapita njia moja na wengine wanaweza kutoka katika njia nyingine. Lakini tumeona tu pia idadi ya maafisa wa usalama ni wengi mno. Na pia mtazamaji wa Kameme TV, hali kama hii inashuhudiwa katika mji wa Kajiado, ambapo awali kulikuwa na mpango wa wale vijana kuingia katika afisi za kaunti kwa kile wanadai kwamba hawaridhishwi na serikali ya kaunti, na tumeweza tu awali kushuhudia maafisa wa usalama pia kwa idadi kubwa katika eneo la Kajiado. Na taswira eneo la Kajiado ni kama hivi, lakini pakubwa katika maandamano ambayo yanaendelea mjini Kajiado hatujaona utumizi wa vitoa machozi, na pia wale waandamanaji ambao wako kwa idadi kubwa hawajafunga barabara. Na kama unavyosikia tu mtazamaji wa Kameme TV, hiyo ni milio tu ya vitoa machozi, maafisa wa usalama wakikabiliana na wale waandamanaji. Kusema tu katika maeneo ambayo maafisa hao wa usalama wanajaribu kuondoa mawe pamoja na kwa moto ambayo zimeakishwa, sehemu zingine nao waandamanaji wanaendelea kuongeza mawe kwenye barabara. Lakini ni hali tu ambayo tunaendelea kuangalia ili tuweze kukupasha mtazamaji wa Kameme zaidi yanayojiri. Hapo baadaye tutakuwa pia tunarushia macho eneo la Kajiado ama mji wa Kajiado ambao ndio mji mkuu wa kaunti hii ya Kajiado. Na sasa hivi Mombi, iwapo hauna swali nitakuwa narejesha kwako studioni. Ucio ni mwandiki witu Christine Musa ari mwena wa Kitengela akigeria hihi gutariria uria maundu marathie na mbere mwena ucio mihango ya mirurungano ya mbegu njithi, na no tuguthie na mbere kungetia uria maundu meguthie na mbere kwiyumiria mwena ucio. Na riu mihango ya gwetha meri kware-ini mwena wa Mukuru kwa Njenga no irathie na mbere. Mihango iria iratwarithio na mbere ni nyanake kuma itura riri, kuona maabitha a ruhonge rwa uthuthuria na maabitha a borithi matinekinyia mwena uyu. Aikari aya ni mokirire thirikari ni undu wa gutiganiria mihango ya gwetha meri, makiria ona thutha wa kwirikana kuri na andu matari marona endwa ao aria mahurite riboti gukorwo morite. Reke tunyitanire na mwandiki witu Gitau wa Wanjiku kwa ihinda riri atumenyithie uria maundu maikaire mwena ucio. Gitau, angikorwo ni uranjigua? Thengio muno Mumbi wa Chege, na uguo akorwo gitariria ni ati mihango ya gwethana na miri iria ikoretwo igiteo Kware na ni mwena wa Kware Mukuru kwa Njenga no ni gukoretwo igithie na mbere kahinda gatari kuraihu, na kuria mwiri umwe ni ukorirwo ukirutwo na anake kana ayuthi aria makoretwo makiruta mihango moya mwiri ucio moka kurehe guku borithi kana ceceni no ya Kware makienda na makiuga thirikari ni matiganeirie ni mihango ya guthi na mbere na gwetha aria magikoretwo magiteo kuria, na borithi nao magikorwo magitumira tear gas, magikorwo magitumira micinga yao ni gukorwo makieheria namba nene ya andu aria magikoretwo makiyumiria mwena uyu magithi kwirora mihango no irathie na mbere, na maugite na mateta mao kana kiriro kiao ni ati maabitha a borithi kana thirikari ni matiganeirie gutire maabitha a uthuthuria makoretwo magikinyia kuria guthi gwetha miri, na maugite makonia mangi me kuria thiini miri no ikorwo ikuo meingi, na no gutuika muthenya wa muthi ni tuona mwiri umwe no akorwo kirutwo, na ni gwakorwo ukiruta gicajama mwena uyu kuria maabitha a borithi makorwo magitumira tear gas kuingatithia anake, na muhuri wa bica kwa ikona ya kuonie uguo niguo maundu maikarite mwena uyu. Mahiga ni maititwo barabara-ini ya kuma guku mwena wa guka ceceni no ya Kware, maabitha maikarite cemba gutigirira ati ugitiri no wagacirithio mwena uyu, na ngirora mwena uria ungi kwina maabitha a borithi na mwena uria ungi kwina arurungani kana aikari a mwena uyu aria maugite kihoto gitionekete
kuringana na mihango ya gwethana na miri mwena uyu maugite mena ciuria nyingi muno makauga mundu uranyitirwo makauga tiwe angi kwina ciuria nyingi cieyumiritie makienda thirikari kana ruhonge rwa thuthuria ruke na rweyumirie ruheane uhoro wa ma uria wikarite kuma kwa hinda riri Mumbi wa Chege ugu ni maundu maikarite maabitha a borithi ni mehariria ni merugamiriirie haha makienda gutigirira ati thayo no wagacira mwena uyu wa Kware kuria gukwetwo gukumira gicanja kinini ati ayuthi makienda gutwara mwiri mwena uria wa City Mortuary na ni thiini wa mihango ire ikoretwo igithii na mbere kana mihango ire ikoretwo igithii na mbere gwa thikũ citiganite ya gwethana na mĩĩrĩ ira koratwo hena mũragani umwe kana aragani matiganite makoretwo magitabania cieko cia unyamu na kuraga atumia makiria na ugu niguo maundu maikarite na andu aya maugite no nginyagia marugame na methe kihoto kiao na methe kihoto kia endwa ao aria ikuo ciao ni kiriga koguo tugikumenyithagia tugicemanagia na andu aya tugikorwo tugikuonania ni maundu mariku marakorwo magithi na mbere mwena uyu wa Kware na ni mukuru kwa Njenga maugite kuma haha ni meguthii kunyitana na aria angi kana mbeu njithe aria angi mekore mwena megwenda guthingira kuria mucii munene wa Nairobi niguo makorwo makinyitana kururungana na kwenda kihoto makiuga no nginyagia kihoto kia aria makoretwo makiuragwo na family ciao makorwo makihingirio na kiriro kinene kimwena ni ati thirikari ni matiganeirie kiu no kiriro mwena wa aikari ya makauga kwenda kuona maundu maingi ati anake makoma makiruta mĩĩrĩ ĩno maratumia indo itari citakinyinirie ikiro na itari na wagĩrĩru na makauga ni ugwati kurio na kuri no hotekeku aingi no makorwo magithie makiumia kana na makiingira thiini wa maaĩ mau tondũ Kware no ungikirora ina maaĩ rĩrĩa kwaurire nĩ gwakoirwo na mũiyũro na maaĩ maihũrĩte hau na makenda kuga ati no nginyagia mende guteithĩrĩrio mareherwo indo iria cikumateithĩrĩria kuingira kuria magietha ngonia kana makirora mĩĩrĩ ĩrĩa ingikorwo ikarite kana itetwo ni aria matuikite ni oragani kwa hinda riri Mumbi wa Chege uguo niguo mundu maikarite ni ndogamano gatagati ka maabitha a borithi oro undu umwe na aikari a mwena wa Kware na ni guku ni mukuru kwa Njenga wakota ina kiuria muri wa bica na kwa kuonereria kana akihura bica agikuonagia maabitha a borithi guku ni makoma makiheria mahiga maria megukwetwo magikirwo bara-ini gukuhinga kana kugiririria mihango o yothe kuingira mwena uyu wa Kware na ni kuria ni ceceni ino ya borithi na ningi ona maabitha a ceceni ino ni makoretwo makiorotwo makauga gutiri undu mĩĩrĩ ingikorwo igiteo hakuhe nao ni kanua na iniuru hau niho ni uguo kuhe uria wiho na makoma makienda kumenya niki kirathiaga na mbere na no nginyagia uma na kihoto ukorwo kinyanĩrio. Nĩ ngatho mũno makiria gĩtaũ wa Wanjikũ nĩ gũtũmenyithia ũrĩa maũndũ maikaire mwena ũcio na hatirĩ ũndũ ta nganja atĩ no tũgũthiĩ na mbere kũng'etia marĩa mothe mekwĩyumĩria mwena ũcio wa mũkuru kwa Njenga oro hamwe na mũciĩ mũnene wa Nairobi na icigo ingĩ kaunti ya Nairobi oro hamwe na kaunti ingĩ tũkorwo tũkĩng'etia ũrĩa mĩhang'o ya ũmũthĩ ya mĩrũrũngano ĩrĩa ĩbangĩtwo ĩrĩa yambĩkĩtwo nĩ mbeũ njĩthĩ ĩgũkorwo ĩgĩthiĩ na mbere kwa ihinda rĩrĩ reke tũkorwo tũkĩhũmũka oro hanini nĩ tũracokereria koguo ndũkehere mĩtambo-inĩ.